الدیفرینمان ساخلمیش بو خو پاراستنش ویروس کرونا زوربه یا خلکیت مالن خدا ماینه. تخاق و طبی و گنجان جی بکار بوینه نها دا پتریا دم خوب موبایل و انترنت ود بورینن. تاوی را دیکو هلا انترنت چند خواب بو نها به سر و برتر بویه. اوه چنده جی کارتکر نکا نرینیل سر درون و لشی هیه و زیانت گهین تا ساخلمی ها مروفان. دو دلی قلق به مروی چید بید تفکیر مروی مشغول بید گلک انسان یعنی ده هر بيجي بالمنال مني نهات من يعني كا درسي بوم ديار نبويا كا فيروس نه فيروس يعني فيجو وقفتنا كدي هات صحي مثلا غاز سارين يا جهراوي يعني راستي افا جل كارتيكين دل انساني كت نشناحيا دروني و بيتيفيال سر مروفي مروف هند جهداريا فان دنگو باسا نكات نه هم بردوام شولاوي او فيسبوك بيت يعني افا باشين راست بطاليه او بس ما جلك شولي دي هي اف انسان بكت بو راحتاوي بو بين ودانوي چا جستي بي چا دروني بيت بانا گنجان او کو بیکار نو خوب موبایل و سوشال میدیا و مجیل کن الیتشان دا اف کودان ابدلی و بهت ورگرتون و دم خوی والا اب خواندن ورزش و چندین کارندی و پر بکن. ما جالك كاريديت هاي نعم بكني مثلا ما هاي ورزش هاي وكي جالك دكتور جيت بيشن يعني الروجانه نيف ساعه حتى ساعتها كيف يقول ما مجال هاي مثلا ساعتها كيف بينو بيشين تخونيفه حكي باش مجانين بلد خرفه فبت يعني شا مرفشت عيال قال خو بينتو بيتو بيشت يعني افا ورزش بكات نفستن جالك يا جرينجا مثلا خوندنا بارتوكا يا جرينجا يعني نهم بس قوي الهندي بتاعه فيسبوك وموبايل كاتشت بيجيتو بردوم وفيجادي جاستي مرو فيجي دهتا تيك داون و دروني مرو فيجي دهتا تيك داون بتفي ام جالك خوش دير كاين ساعتك يعني 2 ساعات جلا بلا 3 ساعات بن بجيك جدا مرف بدانيت بو سوشيال ميديا وزرترنا ما مستحکی آینی جید بیجید پیتوی خلک ما پتر خونه زیک قرآن بکن چه بو فرکرنه بیت یان جی بو خواندنه وش برکرنه هر دیسان خود بابت آینی دار و شنبیر بکن و خواندنا درکی جی بکن و بکارینانا انترنت بو بابت فرکرنه و مفاورگرتنه بیت هم خواندنا قرآن هم تعلیم قرآن هم آداب و اخلاق هم رحم هم خواندنا کتابا پرتوکا نویج جماعات افهن جلك ضروريه ذكر وتسبيحات محاوله بكي نقالك مروف انترنت ومجيلنا بتن انترنت ام بيجن بو تشتي خراب طبعا خراب هر خرابيه طيب في لعبه هني 24 ساعه بسر لعبه بي مش كي مروف تشتن عمر مروف دي بورتن خسارتي ساعات مروف دي مروف تشن جنجاتي ساعات مروف بتدي تكشتن في محاوله بكي هاكر تشد ناف مواقع في موقعة باشيه بن يتخيله بن تعليم بن قطابي مثلا خب تشتي فايده ومجيل كتن دم والاچکه که دو سرت شان دا ابکارن خراب و بهتا پرکرن اد برانبر جی دا چندین کار و کریارن باش هنش بو پرکرنا دمی و کسین جیر اون ین کو هفسانگیت